Ngiphinde ngikubingelele mbukeli ngikwamukele kwi-channel yethu iSingnews sengiphinde ngabuya nendaba ey'thintana noZalo. Sesibonile impela ukuthi cha uMbatha uyafuna impela ukuya laphana e-United States eyobuka ibhola, but kumuntu ongazi ukuthi kungani laphana uMbatha eze enza amaqhinga kanje. Mawukuthi uyakhumbula uMbatha bamnika laphana imali eyisamba, yena wakhetha laphana ukuspoila uLadlamini ngenhloso zokuthi ufuna ukuwina uLadlamini ukuthi abe umuntu athandana naye. Kanti konke lokho akaze kuhambe kahle njengoba bagcina sebexabana uLadlamini nalaphana uMbatha. uLadlamini sethola ukuthi hayibo kahle kahle uMbatha benenhloso zokuthi ahambe nobabekazi, hayi ukuthi kahle hle ebehlele ukuhamba naye. So kwamphatha kabi lokho uLadlamini, wambona uMbatha as umuntu onamanga. So uMbatha naye esekalculate amasento, abona ukuthi hayibo imali esenginayo ngispende kakhulu lapha kuLadlamini. Waseqhamuka neqhinga lokuthi hayibo ake ngifonele abantu engibazi bamtshela ukuthi hayibo yebo ikhona indlela kaphesheya, but if mawufuna kaphesheya kumele belaphana iBhunu. Wabesecela abantu ukuthi bemsize ukuthi hayibo bafethu ngigaxele ngicela ngisize ngizongifaka imakeup ebese ngiba mpofu njengeBhunu kanti konke lokho so far so good kusamhambela kahle njengamanje uMbatha, but engakusho ekuqhubekeni kwesikhathi izinto zizomjikela laphana uMbatha aze acele usizo kuVusi ukuthi wendoda kuyabheda awungizama ngamaqhinga noma ngendlela ukuthi kubonakala ukuthi ngihambile ekubeni ngingahambanga. Kanti laphana ubabekazi uzophatheka kabi etshela ukuthi hayibo uMbatha usehambile. Kanti cha, uMbatha ukhona khona la kwamashu obhacile, ubalekile ihlazo lokuthi abantu abaningi bayitshela ukuthi uhambile, kanti cha akahambile nje, ukhona nje la khona kamashu.